treći sudionik je Aleksandar Rusjakov, rođen u Velesu, a radi kao scenarist, pisac i kolumnist. Sudjelovao je u brojnim televizijskim i filmskim projektima. Objavio je 2 romana i jednu zbirku kratkih priča i pjesama. Rusjakov je jedan od autora kultne emisije Jednooki u Makedoniji. Kroz svoje stupce bio je jedan od najjačih kritičara makedonske vlade, jedan od najglasnijih zagovornika očuvanja makedonskog imena, jezika i identiteta. Verujem da je poznat hrvatskoj i ruskoj javnosti, jer je prije nekoliko mjeseci bio vaš gost, ali danas je na naše veliko zadovoljstvo s nama. Naslov njegove prezentacije je Makedonski identitet u plinskim komorama modernog nacizma. Izvoli ja, koji je 20 minuta. Hvala. Dobro večer svima. Hvala što ste me doveli opet u Puli. Hvala Alto, prijatelju. Ja pričam savršeno hrvatski. U sebi. Tako da zabavljat ćete se mojim padeštima akrobacijama, nije važno. Ja bih dodao na ovaj naslov Makedonski identitet plinskim komora modernog nacizma Evropske unije. Ja sam pisac i pjesnik. Ja ne volim politiku. Ne mogu da kažem da mrzim nešto zato što nikoga i ništa ne mrzim, ali ne volim politiku i ono kad sam video ja pisac u biblioteci, sad što ja sam treba da pričam o politici, to mi se ne sviđa. Ali, znate, kod nas postoji jedna, možda i u Hrvatskoj to je isto, kod nas postoji jedna kao rečenica, kaže politika je kurva. Ja sam uvek govorio da je politika kurva, ja bih legao s njom, ali nije politika kurva. Politika na Balkanu i u svetu najčešće završava ratom, zlom. To ne mogu. Meni se to tako desilo u životu. Meni je politika ušla kao rat u pubertet, kao građanski rat u pubertet. Gledao sam oko sebe starije ljude, roditelje, kako pričaju sami sa sobom, kako se raspravljaju sa televizorom. Nisam mogao da shvatim jer ja sam tad ratovao sa stihovima, kukuljicama, mojim djevojkom koji sam voleo i sve to. Ali on je ta politika tako ušla. Pa onda je to sve završilo i mogao sam se posvetiti samim sobom svojim umetnosti i sve to. I onda kad sam imao 20 godina, sada imam 42, otišao u Bugarskoj da posjetim svoju prijateljicu koja je tamo studirala glumu. Bila je tamo neka strašna kriza u Bugarskoj, nisu imali ni pare ni za ništa, bukvalno prazne prodavnice. Ja odem na žurku kod njenog kolege koji studira režiju, tamo nađem 15 ljudi, lepe, mlade, buduće glumice, sve to, koji sede i samo puše cigarete, ja pitam šta se dešava, nema novca, šta treba, evo 5 maraka je bilo tad, kupite alkoholnu travu da se ulumarimo. I onda sve to poči, ja vidio sam da u drugoj sobi ima puno knjiga, volim knjige, pitam gazdu ono koji živi tamo, mogu da vidim knjige i on mi kaže slobodno, ja gledam knjige i on uhvatim jednu knjigu, nisam ni vidio naziv knjige, a neko mi se kao duh, pojavi se i kaže, to je bugarska knjiga. I ja se okrenem dobro, gledam o makedonskim stvarima, zove se knjiga bugarska. Ja kao dobro, nema veze. Par mjeseci kasnije, u Skoplju, nađe smo nekog lika koji sedi zbunjen na klupi gdje smo mi izlazili na pankiri, sve to, gdje pijemo vino. Šta si, ko si, kako si, izgubio se, ne zna, mladi Grk. Združili smo ga, sprijateljili se sve, dođe drugi put, treći put, četvrti put nam kaže, znate pa vi nešto mnogo pričate, ti si ga ugostio, mnogo pričate Makedonija, vi niste Makedonci, Makedonija je Grčka. Ja, kaže, sad bila je Bugarska, sad Grčka. I onda kodem zaglavim u Crnoj Gori, bio sam malo da šetam tamo, zaglavio sam u jednom gradiću gdje su oni radili autoputa, nisam mogao, neki gradić koji se imena ne sjećam, ušao u prvi kapić, da popije nešto, sprijateljuje se s konobaricom, pričamo, pojavi se neki ljubomorni lik i kao kaže, ko si ti, šta si, ja sam iz Makedonije, on kaže, aha, iz Makedonije, to je Južna Srbija. Dobro, Makedonija je Južna Srbija, Makedonija je Grčka, Makedonija je Bugarska, nešto tu nije u redu. I onda sam počeo da čitam istoriju, da se interesujem za to. Shvatio sam da je 1912. godine počeo prvi Balkanski rat, gdje su se Grci, Srbi i Bugari tukli sa Turcima, oslobodili Makedoniju, da bi 6 mjeseci kasnije Grčka u koaliciji sa Srbijom
počelo da se tuče sa Bugarskom, pobjedili je i na kraju su došli Englezi, Austrougarci, Nemci, Rusi, Francuzi i počeo je pazar, to mi kažemo, kako da podijele Makedoniju. Oni stvari su dijelili Makedoniju svako prema svojoj moći. Ovi Grci, Bugari, Srbi su bili pijuni i tako je Makedonija bila rasparčena. I tako oni sad kažu, a oni su prvi put tada ušli u Makedoniji, i Grci, i Srbi, i Bugari. I sve to je jasno, jasna je frustracija mlade države, sve. I onda se desi Jugoslavija, sve to nezavisna Makedonija. I Makedonija ne sme Makedonija ima problem s imenom, svaki dan na vijestima čuješ to problem s imenom, problem sa Grčkom. I opet sam počeo da istražujem šta je to problem sa Grčkom, pošto mene to ne interesuje, mene interesuje poezija i proza. Ispalo da je Makedonija nema problem sa Grčkom, baram ja kako sam shvatio, i sa Bugarskom, i sa Srbijom. Makedonija ima problema sa nekom drugim. Zato što je Makedonija 1991. godine rekla, mi želimo da budemo nezavisna država. Imali smo referendum, 90% ljudi je glasalo za nezavisnost, to se desilo u Hrvatskoj, u Sloveniji, to se desilo kod nas i oni su rekli u Ujedinjenim nacijama želimo da budemo država, ti u Ujedinjenim naciji su poslali neku komisiju koju je vodio neki Badenter i oni su rekli, aha, evo provjerili smo kako to izgleda vaše ustave, nezavisnost mogu da dobiju Slovenija, a i Slovenija je bila, Slovenija i Makedonija, Hrvatska i Bosna još nisu spremni. I mi dobili. I onda šta se desi? Ja, kad sam rekao Albu, kad smo pričali s Albom i sa Teonom, rekao, podnaslov moja priča je od Lisabonske deklaracije do balkanskih metoda. Šta to znači? 1992. godine Evropska unija donosi Balkansku deklaraciju koja kaže da ne sme da postoji država koja se zove Makedonija. Takav problem ide u Savet bezbednosti u Ujedinjenim nacijama, mi dobijamo privremenu referencu dok ne rešimo spor sa Grčkom. Ko je bre ta Evropska unija da kaže ko šta može, ko šta ne može? Ko su bre ti ljudi? Koja je njihov cilj? I to je trajalo godinu. I onda, znači, Evropska unija je 1000 puta ponovila i taj NATO pakt, o kome nećemo da pričam. To je teroristička organizacija. Za uzimanje opijuma iz Afganistana i nafte iz celog sveta, to su teroristi i psihopati. Koja je ta Evropska unija koja sebi dozvoljava tako nešto, da oduzme pravo nekome kako da se zove? I to nema problema, to svi pričaju kao Evropska unija kaže doći ćete vi, samo rešite taj spor s imenom, samo promenite ime, onda dolaze neki likovi, neki čudni likovi koji ne znaju da pričaju, a sebi nazivaju eurokomesarom za proširenje, za mene komesar je bio nešto tamo Boško Buha kad sam gledao partizanski film, znači sve neki čudni ljudi. I onda dođe moment, poče specijalna vojna u Makedoniji, bukvalno specijalna vojna, dođe Soroš, dođe opet ta Evropska unija, taj Žbogar, ta Mogherini, koji umjesto da gledam u kolena, ja gledam šta u peta. I bilo je izbora koji su oni, Evropska unija i američki ambasador su govorili sad može dima, sad ne može. Ne, ovog meseca, ne, nije dobro, sad može, sad ovako. Ja vam pričam ovako kao u kafani zato što tako, to izgleda nenormalno. I onda su rekli, tad može i njihova partija koja je vodio Zoran Zajev, da ne ponavljam, Jan je rekao ko su oni i sve to, su izgubili na izbor. Onda se rastrčali američki ambasador Evropske unije, taj Žbogar, i oni su ubedili Albance da urade tiransku platformu, da taj Zajev prihvati tu tiransku platformu koja je urađena u drugoj državi. I oni su, partija koja je izgubila na izborima je dobila albanske koalicijone partnere, napravili su vladu i oni su sve počeli put prema gasnim komorama ili plinskim komorama makedonskog identiteta. Šta se desilo? Otišli su u toj prespi, potpisali ugovor koji su nisu smjeli da potpišu, zato što kod nas Ustav kaže da predsjednik to potpisuje, a ne ministar spoljašnjih poslova, i morala je da bude referendum.
Pazite sad, pričamo o Europskoj uniji, koja malo pre toga se sočila sa referendumom u Kataloniji. I taj referendum je bio neuspješan, zato što nije ostvario cenzus. I to. I onda počne kampanja za referendum u Makedoniji koji glasi: da li ste za ulazak u Europsku uniju NATO prihvaćanjem Prespanskog ugovora? To su 3 pitanja. Da li si za Europsku uniju, da li si za NATO, da li prihvataš? To nije dozvoljeno. Ok, dobro, to su radili. Onda je počela kampanja. Sad mi slušamo da vlada nama kaže, ako glasate za, onda će zdravstvo, ako idete sad, onda ćemo da uđemo u Europsku uniju i ako se slučajno razbolite u Francusku, za vas će biti besplatno to. I sad ja znam ljudi iz Francuske, znam iz Njemačke, sve to i pitam da li je zdravstvo kod vas savršeno besplatno, da sve to, da želiš da se razboliš, ti normalno. A ovi klimaju iz Europske unije, da, pošto su učestvovali u kampanji, a nisu smeli. Onda kažu da ako uđemo u Europsku uniju, svaki dan će Europska unija izdvajati za nas 200.000 eura. Europska unija i njihovi predstavnici klimaju glavom, da, to je tako. I onda je pošao referendum, sve to i izašlo nije bilo cenzusa, 36% je glasalo za, 36% je izašlo, dakle, to nije 50 je trebalo. Ustanovilo se par dana kasnije da u nekim selima gdje žive Albanci glasano je na 7 sekundi. Pa sad to je kako je to moguće, presudite sami. I onda su tako dobili 336% i propao referendum, znači mi nismo prihvatili ulazak u Europsku uniju i NATO i nismo prihvatili taj Prespanski ugovor. A Europska unija je izašla i rekla bravo Makedoncima koji su glasali za, oni su pobedili. Znači, isto ono što je bilo u Kataloniji, desilo se kod nas slabijim rezultatom, ali Europska unija, tamo gdje je taj Johannes Hahn koji je bio kandidat za proširenje, su rekli bravo, referendum je uspešan, a državni sporazum koji se kaže nije uspešan. I onda je nastupio, su došli balkanski metodi. Johannes Hahn, Austrijanac, komesar za proširenje Europske unije je došao u Makedoniju i rekao Zajevu, premijeru, glasat ćete dvotrećinskom množinskom parlamentu da prihvatite Prespanski ugovor. Ako ne može to, ako poslanici to ne žele, upotrebite balkanske metode. Za jednog Austrijanca, Nemca, kad kažu balkanski metodi, sigurno ne misle da postave sto, da iznesu ajvar, da pinđu, hranu, pošto za nas to su balkanski metodi. Ali za njih nisu to balkanski metodi. I balkanski metodi su se desili. Bilo je zatvora, bilo je progona, bilo je ucjenjivanja, bilo je situacija gdje su neki poslanici bili ucijenjeni da im pobiju porodicu. To su gledali američki ambasador, ambasador Evropske unije, taj bogat, i balkanski metodi su se slučili. Od dana kada je Evropska unija rekla da ne smije da ima, kako se zove, država koja se zove Makedonija, do dana kad je Johannes Hahn sproveo balkanske metode u Makedoniji, prošlo je skoro 30 godina, i od dana kad su oni to nelegitimno izglasali u Skupštini, počeo je identitetski genocid. Sad ne smijemo da kažemo da smo Makedonci, sad nemamo istoriju, sad postojimo kao narod 45. koji nisu Makedonci, već su Makedonci samo građani Republike Sjeverne Makedonije, Makedonci su Grci, i dobijate malo frustriračko, histerično, nezdravo okruženje koje što nije logično. Zbog toga nije kriv Zajev, nije kriva Grčka, znači kriva je Evropska unija. Znači ovo ovdje, ovaj ružni krug sa zvijezdama. I meni kažu da sam ja evroskeptik, a šta treba da budem? Evrofanatik? Kad bi neko, ja sam pisac, ja sad pišem roman o tome šta se desilo koji se zove Seks, droga i Vladimir Putin. I mora tako da se zove, zato što, a nema veze roman sa Vladimirom Putinom, ali znam da kad histerici, ja ih tako zovem, vide naslov, on će odmah, aha, dobro. Ono što se desilo u ovih 10 zadnjih godina u Makedoniji, kako to funkcioniše. Za kraj samo da vam kažem da
Данијел на Господин никад неću je voleti, zato što sam video, bio sam svjedok nečega što je identitetski nacizam, identitetski holokaust. Ono što su radili fizički Jevrejima, kod nas su radili simbolično, ali i bukvalno. Zato što sasvim je moguće kad se vratimo nas troje u Makedoniji koji se vraćaju u Makedoniji da se desi nešto. Sasvim je moguće, ništa nije isključeno. Ništa bukvalno nije isključeno. I na to će Evropska unija da aplaudira. Moguće je da je jedan u svom životu da sretnem tog Johanesa Hana i da ga pozdravim Balkanskim programom. Hvala.